Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel, muhankam Swiss News Yakan Basilan TV. Magproclaim Presidente dalam lahat Pilipinasin kue ne Rodrigo Roa Duterte yene Presidente dalam lahat Pilipinas we tinambahan dan tahun teggela yene pag-observe te atau akan panuhut te protokol sin COVID-19 dalam lahat Pilipinas dumin hajarim lahat Basilan. Maknanya nuabot ini si September 2021 balik yene pagmasten atau akan pag-observe te yene physical distancing dalam lahat Pilipinasin. Kung ito ngalingan kita rambo mayor dalam lahat Basilan. Kung ne Mayor Hani A. Bud, mayor dalam lahat Malusu. Amat kung kita suwiswihan ne bangsenggi kahantang atau kan kahalan pagtamba nambaran tahun atau kan extension pinangurong presidente te dalam lahat Pilipinas si tenged yene COVID-19 ko ito yan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mula-mula mag-support Brother Azman Kumel, si Paninelno, si Kahalan, Painte, Baaho Proclamation Inissue President Rodrigo Roa Duterte. Ine dialem Painte Proclamation 10-21 inin. Mula-mula, pag-declare President Duterte Proclamation 10-21 inin in consideration si situation masi painte hinarap we parinta Pilipinas to si lahat pasalan despite painte effort masi painte problema coronavirus inin dumain painte gamman para ta-solve sa mas susobra painte kahalante. So hangkan ne inurungan liway we parinta Pilipinas we President Duterte kamemon line agencies sampay LGUs inusal kamemon pondohin para pag-resolve problema COVID-19 inin. Mula-mula painte kamemon stakeholders, kamemon agencies of government magpihapikilan bangkuing ta resolve problema COVID-19 inin. Sa sampay si kuito kung pinain kumyaan masi problemahin magsusong. So hangkan ne tahin ng presidentehin in-extend state of calamity proclamation inin sampay tahun 2021 para ultimately inshallah subhanahu wa ta'ala si measures to si proclamation inin ta-solve government line agencies sampay may LGUs painte problema COVID-19 inin. Pag-extend painte proclamation declaration state of calamity inin tahinang tawang si may LGUs atau si may line agencies of government para kaurungan siya time sarta tari-align de pondoren para pag-solve problema painte COVID-19 inin. Pasalan si Dialem Sara atau Dialem Proclamation 10-21 inin inalaw we government, we national government kamemon may LGUs para inusal pondoren para paggasto atau painte inusal si ine-ine ne laweyan para pag-solve problema COVID-19 inin. Sarta, kamemon law enforcement agencies, kung military, kung police, Coast Guard, Maritime, BFP, atau ine-ine painte government entities, in-enjoin dusab. Dinaak, dusab, kung national government, para continuere bang ine-hinginang desikuito measure para pag-control painte spread of COVID-19 to si lahat Pilipinas. So bilang local chief executive mag-enforce sara
pinania we legislative branch sarta proclamation or executive proclamation amban national leadership ko President Duterte hadjetawang si kami painte may local chief executive proclamation number 1021 inin pasalan agay kami kahunitan mag-allocate pondo magtawang si AA ataw mag-urong painte attention si local health office kami pasalan gay kami pinahunitan wede mag-disburse sin parinta si kahalan pag-resolve COVID-19 si municipality te, si province te, sampay si national level. So puas bilai, I hope tapahati te may bangsaten, bang ine pinagpain proclamation number 1021 extending the proclamation then last March 16, 2020 painte pag-declare state of national calamity in the entire country. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsukur si Nambuan Mayor TV Kalasahan ko ini Mayor Hani Bud, Mayor dalam lahat Malusu. Si pangurong na si KTV Salasayan si Tengit Proclamation baaho pinangurong way Presidente TV dalam lahat Pilipinas. Murah-murahan tatay mga TV Kemon bang ini sawab nin pun tinambahan dan tahun yene pag-observe TV atau kan pamahal di TV ko may sara pinangurong way may parenta TV dalam lahat Pilipinas si Tengit COVID-19 yan. So dumen ini pamalaat si KTV sumagwaan nin pamahap supaya yene sakiyan mura tahala amban lahat TV. Mesara yan dumen hinang-hinang may mayor atau kan sini-sini luu malayingkan nen amban karyata ni naman presidente nabanggi ituhut TV nakita biro kasi asain hangkan sikitehen bi nuhut ni hadja kita bisara pas bilai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.